We sad news. Yeah, me Agya ko bi am chian papa. Na me bona baso because over and before it sebe and me am yakwa kan da bi. Agya na masini be yesini o Ghana. E me na me Akrobeto me so be nyem mfa so. Agya na nkasa wo be dia dance e. Anytime bi am talk cars to me first car na Kia Sportage. Me di ko ni fie ko kire ne dana sesagya. Unu amasini be sini me nne ba betwa bi amanya ka. Me to venza me friend na bi o me tu kana de ko kire ne sa dana se. Eti Agya de me jan dimbo na mewu. Na ntimi am interview because of journalists for months am kekenti me we am the me view. The chance asem na me kire nyina se Agya obi ka kire se ma me ni nyesi na ni nyina gina se Agya ho ode o sinimu kuma se ne fe ni King Kong se Agya ni sinimu ayento. I'm telling you Agya ni sinimu ayento Agya ko so satam se Agya ni sinimu ayento eti onipa na mekra se no me fe onipa mekra se a miracle ono na use adi kwesinya be very good ono na di Agya ba ono na odi access ndodo na eba soro eti unje ono no o talented wo say adwuma no eti bi oba ono na be fa mi o ono na fa Agya eti bi odi Agya mu twasiri no ohun ahodi Agya kura eti oba fa me so ko e no ohun se me ya de party a chiros da bi kwasi unim Agya fa ni King Kong Agya ho odi no so eti se me makwa ma ondo koso ni esini a upie ne beyire because ni bi e beye bia no enigye ne fa bia ye de enumonyam ne ma Agya eti e ba se ye hu modern bo a wo ye dai obo eti be mo wa bre ansa na wa pie eti ndi metimi aka jawo de me hu talent no Agya ho odi so eti bibia me mo wa doje Agya akozi se nipa be hu de wo mu ankasa ansa na fa mama kwa se wo ni Agya enye sini eti Agya me ni Agya na twa me ni Agya miracle no de twa suroduabo ana surantoa etwa area burger ana sini bia miensa biti ye twa e do hu se no se de misi yade no se sini ne babonti a Agya ne obi ade your friend say qualification no ade man ana ye kan sa Agya ade dem man qualification brother yes ne bro eti no me no GCC obi afre mi na se Agya omu a me kan che se bia me ye adwuma sei sa nti that is odema me no Dabi never Agya modu Agya mata ela buga Agya ni simo yento o eti etundi King Kong kuma sa no fre King Kong eti bra nya me che hu se me yade no so ode me pe Agya se no me pie no ebe edren mo ode me tekse na chi no ode me tey no o ma me ya adwuma bia alright but sini bia me ko a said bia me ko Agya wo so no ne ma doje kozi so onu akete miracle na kasa e ko sa ko land e ba o se kozi se be mu de obetimi aye enipa hu se di wa ho odin sitie enti se me sa be kam obom asad mo yesini ne ma hu se ye nya strong people no tu eti onu asad bi eye abrochire emta abrochire abrabo se de na nama na Agya ko yire ni na nama e wa abrochire se be na mesi very good and I'm my ground and I so me wo Ghana ha na me ye Agya nua be ma for buy no de be yes that's in massa jai because I be ni interest in a long time obi hu me ni Agya it be yes in massa miracle or ton papa yeah and me or Michael saying I want to trust near the I can send me any point to business in the crowd for yeah na almost said I can't just share yeah and he be facing me man nature say yeah Agya me fancy you I won't do but Emma will be with me as Sunday and in the account me we are just say about it is yeah